muri kano karere k'Uburasirazuba bwa Afurika cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari, ibikomeje kuvugwa n'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binagira ingaruka zikomeye ku bihugu birenze Kongo gusa. Ubu noneho birahindutse. Abasirikari ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko bishwe na drones cyangwa se indege zigira pilote zatutse mu gihugu cy'u Burundi. Iri kosa ryakozwe gute? Yagenze gute kujya CH4 yirasire ku basirikari bayo? Kongo n'u Burundi bakabiciye abasoda. Izi drones byagenze gute? Turaje tubirebere hamwe muri aka kanya. Ni mu gihe amahanga akomeje kwamagana u Rwanda kubera kugira ngo uruhare mu butaka bwa Repubulika ya Kongo, Latvia yo idaciye ku ruhande isabye u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Kongo no guhagarika inkunga yose u Rwanda ruhereza M23 cyangwa se u Rwanda ruha M23. Ibi ariko nubwo u Rwanda rwahakanye ko nta bufasha ruha M23 mu bya gisirikare, amahanga yo ntagarika byemera. Ibihugu nka Latvia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi byakomeje gusaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo no kureka gufasha M23 mikorwa zose bya buri munsi. Ibi ndabigarukaho impamvu Latvia yavuze ibintu yihe. Wabimenye se? Tshisekedi Tshilombo Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye bahuye na Barose baraganira ku by'ingenzi cyane. Umutekano w'akarere ni mu by'ingenzi baganiriyeho cyangwa se baje kuvugaho. Uko ari batatu bahuriye he, byagenze gute? Ibi nabyo ndabikubwira. Hanyuma ngo Kongo yabirimo gutegura intambara. Tshisekedi yahuye na Erdogan maze baraganira. Ibyo baganiriye bamwemeza ko ari umupango ukomeye cyane wo gutangiza intambara yeruye muri kano karere kuri M23 n'intambara. Tshisekedi Tshilombo yakunze kumvikana inshuro nyinshi avuga ko ashaka kuzashora ku gihugu cy'u Rwanda. Hari ibyo benshi bayeri bavuga bati iyi ngiye wari wa mupango Tshisekedi Tshilombo yateguye mu minsi yashize yuko agiye gutegura abasoda, abasirikari bagomba kujya kuri terrain, bagomba gutangiza urugamba rutoroshye bagahangana bikomeye. Iyi ntambara bigiye kurwanwa nabo. Reka nze byose tubiganire muri aka kanya. Ariko kandi turaza no kugaruka ku masezerano yasinywe hagati ya Leta ya Kongo n'igihugu cya n'umutwe wa M23, amasezerano basinyiye mu Busuwisi nyuma ibiganiro by'abahuzaga. Ibiganiro byarangiye bemeranije gusora itangazo bahuriyeho rivuga uko ibintu bimeze ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburyo ikibazo cy'intambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo kigomba gufatirwa umuti cyangwa se umuti bagifatiye. Ni itangazo rirerire ariko turaza kuryimbikamo tureke kamwe ku kandi tumenye ngo bivuze iki. Musesenguzi bw'aka kanya ni ubusesenguzi kubivugwa. Urabizi neza ko nta na kimwe dusiga inyuma. Buri gikorwa cyose cyabaye, buri kintu cyose cyavuzwe tukijyamo tukareba ibikivugwaho byose, hanyuma tukacyanaliza, tugategereza none iminsi y'imbere ibyizaza ihatse binajyanye n'ibyo tuba twabonye. Genda umugwa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze nk'ibisanzwe ngo tujyane ku musozo. Kubikomeje kuvugwa n'urugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihangana ritoroshye hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Leta ya Kongo bufashijwe n'abazalendo, abacanshuro ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB bari mu rugamba rutoroshye kuva y'intambara yatangira mu mwaka wa 2021 mu mpera kugeza magingwaya. Bakomeje guhuza imbaraga ngo baribe ko hari insinzi babona kuri M23 ndetse banayihagarike burundu. Ni intambara yavuzweho byinshi, intambara yavuzwemo byinshi, intambara nashinjwe u Rwanda ku rwego rukomeye rushinjwa kuba inyuma y'aya matati yo muri Repubulika ya Kongo. N'u Rwanda rutahwemye kubihakana, rwakomeje kuvuga yuko ibyo birego barushinja ari ibinyoma. Maze unanyemerere mpera ahangaha. Kongo n'u Burundi baba bihekuyera drone ya CH4 ikica abakomando ba FARDC. Byagenze gute? Ninde wabitangaje ubundi? Ikinyamakuru The Great Lake Eyes ni ikinyamakuru cyo kivuga inkuru zicukumbuye cyagaragaje neza ko hari isanganya ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bahuye naryo mu bijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikari, aho mu buryo batigeze bapanga baje gusanga bagasanga indege zabo nizo zirashe nabase nibo birashishije izo ndege. Ni ibitero by'indege zijya pilote za FARDC byahitanye abasirikare.
kunanirwa gukabije mu mikoranire ya gisirikare byatumye ingabo za FARDC zihungabanywa nyuma y'aho drone y'intambara ya Sechkane yateye ibisasu bibiri mu birindiro z'ingabo za by'ingabo za FARDC bihungabanywa n'ibyo birindiro birahungabanywa cyane nyine n'ibyo bisasu byaterutse kuri Sechkane. Ariko kandi ibyo birindiro byafatanijwe hagati ya FARDC na FDNB byahitanye abasirikare benshi barimo abakoloneli 5 vuga ngo n'abasirikare b'abakomanda barenze 4, hari abanje gutangazwa 4 ariko biravuga ko bari 5. Ni mu gikorwa cyari kigamije kwibasira nyeshyamba za FC23 n'abarwanyi batwirwanyo ariko kitagenze neza. Nkuko amakuru ari ku rubuga rwa makuru abivuga, iyo drone yegereye icyerekezo cyangwa se ni drone yagiraga ku gice cyerekeza kuri Bujumbura kwa 11 Mata, iza kugaba ibitero rero ku birindo za FARDC n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu midugudu ya Kilungwa ndetse na Muramvya muri groupement ya Bijombo ni mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ariko uzibuke ko muri Muramvya n'uduce tuhakikije byakunzwe kuvuga yuko M23 yagiye ishaka kuhazana position zabo ngo bahangane bikomeye na FARDC, kandi ibyagiye bitera inkeke ikomeye FARDC kumva yuko yaturana na M23 cyangwa se bakisanga M23 ibambuye ibirindiro byabo, nabo bayitamo kurwana hasi hejuru ngo barebe ko bahagarika M23 itari yagira ikigeraho. Izi drone za Sechkane rero zaje kuri uwo mugambi gutera muri Muramvya ndetse muri groupement ya Bijombo, byari umugambi ukomeye cyane. Gusa i drone zaje kuyoba ziyobera kuri position za FARDC na FDNB aho gutera position za M23 ndetse na twirwaneho, birangira zikukumbanye abasirikare benshi ba FARDC n'aba FDNB kugeza ku rwego kinahitanye abafite ipeti cyangwa se abofisiye bagera kuri 5 byaturutse nyine kuri ubwo burangare no kudahuza amakuru neza. Umubare w'abapfuye wari mwinshi cyane cyangwa se ni mwinshi cyane. Amagana y'abasirikare ba Kongo n'abagize igisirikare cya FDNB baguye muri icyo gitero. Mu bapfuye harimo kandi abakoloneli 5, harimo koloneli Etienne Kalumuna Mishabira, umuyobozi w'umutwe wa 3303. Kandi gutakaza abasirikare bakuru byatumye inzego z'ubuyobozi zirushaho kugira ibibazo mu gihe hari hasanzwe hari ibindi bibazo bikomeye. Nyuma y'ibyo kandi hari imirambo yatoraguwe ijyanwa muri Uvira gushyingurwa, indi ishyingurwa aho hantu kubera ikibazo gikomeye cy'ibikoresho byo kubatwara kuko bapfuye ari benshi. Mu gihe none inkomere nazo bivuga ko zari nyinshi biturutse kuri iki gitero cyatewe na Sechkane kigakubitwa neza muri position za FARDC na FDNB. Ubu twabyita ko ari uburangazi cyangwa se uburangare. Ni iki bivuze ku bijyanye n'urugamba rutoroshye bahanganyemo na M23? Ikintu cyambere ugomba gutekereza, cyambere nuko ibingibi bica intege abasirikare kuri front line, buryo akenshi babonye indege zabo zijya gukakubita adui ubwo bashobora guhita bihamagarira umwanzi kubwo kugira ubwoba k'ibyabaye kuri bagenzi babo nabo byababaho. Kabiri, ikindi bivuze nuko FARDC ikomeje ibikorwa nk'ibi ngibi byazarangira ibikoresho byabo by'ingenzi aho kwica adui bihindutse ibyo kubica bo bwabo, bikarangira nyine zambaraga bafite za gisirikari zibaye izo gufasha urundi ruhande bahanganye kandi aterwo zikoresheje ahubwo ari bo bazikoresheje nabi. Icya gatatu nuko mu gihe babakomeje ibikorwa bimeze gutya byazarangira amahanga hagurutse, kuko hari nubwo ibyo bitero byajya biguhita mu civil nubwo M23 ikomeje cyangwa se yakomeje kugenda bivuga inshuro nyinshi k'ibitero nk'ibyo ngibyo bigwa ku civil binza karengane, bikarangira amahanga atangiye kwamagana Kongo ubwo gukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Icyo gihe baba batangiye gutakaza baba kwanda mpuzamahanga muri diplomasi. Bivuze yuko Kongo n'Abarundi niba bakomeje ibikorwa bimeze gutya egare gutsindwa, bivuze ko urugamba byanga ibikundi bazarutsindwa. Reka dufate nk'urugero rumwe, nimba muri kara gace ka Bijombo ahakubiswe kira gitero cya drone ya Sechkane karasa muri position za FARDC na FDNB, hari abasirikari ba M23 bari bugufi bagahita barasa. Dubitekerezo byari gushokera FARDC gupfa gutsindira urwo rugamba rwo kigarura iyo position. Bisubwa ngo oya, yego igisubizo ni oya. Niyo mpamvu igikorwa nk'iki ngiki cy'uburangazi gishobora kuzanira icyago gikomeye ubutegetsi bwa FARDC. Ni inkuru yashyizwe hanze na Great Lake Eyes kandi yongera gushimangirwa na rezo societe zitandukanye zo muri Congo. Iyo ngiyo tubaye tuyivuyeho, ahubwo reka tuze kuri iyi nkuru. Ubu noneho ibibazo byo muri Congo inshuro nyinshi atari rimwe atari kabiri
atari na gatatu cyangwa se kane, ni inshuro nyinshi. U Rwanda rushinjwa kuba ari rwo nyirabayazana cyangwa se sebayazana yibaze kubera kutaka bwa Republika ya Congo. Bivuga ko ingabo z'u Rwanda zikomeje guteza icyugazi n'umutekano muke ku butaka bwa Republika ya Congo. Ari navyo amahanga ahera ko avuga ko basabye u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Republika ya Congo. Bakavuga ko ibyo ngibyo ari byo byatuma amahoro ahinda ku butaka bw'iki gihugu cya Congo. U Rwanda gukura abasikari barwo muri Congo ni icyemezo cyafatiwe mu masezerano atandukanye, haba umuryango w'abibumbye muri 2023, ni umwanzuro w'agashami gashinzwe umutekano ku isi UNSC cyangwa se UN Security Council. Hanyuma ariko no masezerano ya Washington bikavuga ko u Rwanda barasabye kuvana ingabo zarwo muri Congo. Mu nama rero yabereye mu muryango w'abibumbye nanone agashami kita ku mutekano ku isi Latvia yongeye kwitsa ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, maze asaba yuko zavayo zigahagarika ibyo bikorwa byazo muri Congo kandi bakareka gukomeza gutanga umusada, icyo yise ubufasha ku gisirikari ku mutwe wa M23, kuko ibingibi bibangamira kugira ku mahoro arambye. Latvia kwikwa mu Rwanda ibishingiye cyane cyane kukuba ingabo z'u Rwanda ngo barazisabye inshuro nyinshi kuva ku butaka bwa Congo, ariko u Rwanda ntirubikozwe cyangwa se ntirubikunde. Mu magambo yavugiwe muri aka gashami k'umutekano n'uhagarariye Latvia, yagaragaje neza ko kugira ngo ubusugire bwa Congo bwubahirizwe hakwiriye kwitabwa cyane cyane kubinjiye muri butaka bakanabugenzura. Kavuga yuko kugira ubwo butaka bwubahirizwe rero bitashoboka Congo idafite uburenganzira cyangwa se idafite ubushobozi bwo kugenzura agace kose. Ubwibyo kugira amahoro n'umutekano iboneke muri Congo bigomba gushingira ku bintu bibiri uyavuze. U Rwanda rukwiriye guhagarika ubufasha bwose bahereza M23, kandi hejuru y'ibyo ngibyo u Rwanda rukavana ingabo zarwo zose ku butaka bwa Republika ya Congo nk'uko amasezerano ya Doha abiteganya, ndetse n'inzira yo gufasha ubutabazi ikoroha cyane. Latvia isaba cyane cyane ko kugira ngo ibi bigerweho neza hakwiriye kuba uburyo bw'ubugenzuzi bwuzuye ku Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibyo rusabwa kugira ngo bizere ko amahoro ndetse n'umutekano byo muri Congo bari gushakisha bizagerwaho nta mbogamizi nawe wibangamiye, mu gihe mu minsi ishize byagiye bigaragara ko hari ubibangamira agatuma bitageraho. Kubw'ibyo rero ubu ni igihe cyo gushakisha amahoro ku mbaraga, kandi bakizera yuko amakimbirane yose muri Congo agomba guhagarikwa, by'umwihariko n'ibijyanye n'imirwano muri Congo ngo bikwiriye guhagarara. Muri rusange intambara aho iva ikagera muri Congo nikwiriye gukomeza, hakwiriye kubaho cyitwa cessez-le-feu cyangwa se ceasefire, guhagarika imirwano kujya hitabwe cyane cyane ku kibazo cy'ubutabazi muri Congo, ndetse no kurandura amatati amakimbirane hagati ya bene igihugu ba Congo, uburyo akarere kose katekana. Ibya Latvia nta kindi gihambaye twabivugaho, kuko leta zimwe za Amerika nazo ziri muri uyu mwambaro kandi zo zafatiye n'u Rwanda ibihano barushinja gukomeza kwa gutaka bwa Congo. Ndetse minsi ishize Donald Trump yemeje ko bari guteganya n'ibindi birenze mu gihe ingabo z'u Rwanda zitavuye muri Congo nk'uko babibasabye, nk'uko kandi u Rwanda rwabyemeje ko izo ngabo zigomba kuva muri Congo. Ibi byavuzwe na Donald Trump ubwo yabajijwe n'umunyamakuru wo muri kubifitamo amamuko muri Angola witwa Hariana Veras, amubaza niba Leta zimwe za Amerika zizi ko Perezida Paul Kagame yavuze ko atazavana ingabo ze muri Congo. Trump ati ibyo turabizi kandi turi kureba ibikomeye kurushaho. Bivuga yuko rero u Rwanda rukomeje kurebwa ikinyori bitewe n'ibibazo byo muri Congo. Gusa u Rwanda ukavuga ruti olingate mujyango cyangwa se muzemere, si twebwe base bayaza n'ibibazo byo muri Congo, abatumye muri Congo haba ikibazo murabazi ni FDLR, mugende mu barandure hanyuma twebwe tudabana ingamba zacu z'ubwirinzi ibyo mwita uko ingabo z'u Rwanda muri Congo. Ibyo navyo tubivuyeho cyangwa se tubaye tubisubikiye aho ngaho, atari uko wenda bone umuti. Tugaruke kuri iyi nkuru. Ni inkuru ifite ayihuriye cyane cyane na diplomasi Congo ikomeje gukina. Nje nawe turabizi neza ko Antalya muri Turukiya hari kubera inama ikomeye cyane, inama yiga ku ejo hazaza hisi. Ni inama ikunze kubahuza abayobozi batandukanye mu isi, yabereye Antalya muri Turukiya. Tshisekedi, Neva, Ndayishimiye na Barroso barahuye maze baraganira muri iyo nama. Icyo baganiye cy'imbere cyane ni umutekano w'akarere. Ari Uburundi na Leta zimwe za Amerika bose bashyigikiye Republika ya Congo. Nibyo bashyigikiye Leta ya Congo kubw'impamvu zitandukanye. Burundi bwovuga ko ari gutabara umuvandimwe nk'uyitabara. Leta zimwe za Amerika zo zivuga ko ari ugufasha umufatanyabikorwa wabo mu z'ubukungu
kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke muri kano karere, hanyuma bakore deal zabo cyase bakore amasezerano ageza ku mahoro kugira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro basinyanye na Congo bugende neza. Ibindi kandi ukamenya ko Mossad Barros ari nk'ari we ushinzwe Amerika muri kano karere, ndetse yagize uruhare rukomeye cyane mu kujya huza uruhande rwa Congo n'u Rwanda kujya barangiza ibibazo byabo. Ariko Burundi nabwo bwagiye buvugwaho kenshi, ndetse ubu Burundi bufatwa nka blocker cyangwa se umuntu ku ruhande ariko w'ingenzi cyane ku kibazo cya Congo. Ariko kandi rwa 23 Burundi ni ingenzi cyane kubwitaho no kubwamagana, kuko ukomeje gutiza umurindi leta ya Congo gukora ibikorwa by'ubwicanyi bikorerwa abanyamurenge no mu bwoko bw'abatutsi nkuko M23 bivuga. Ku ruhande rw'u Rwanda, Burundi nabwo bukomeje gutiza umurindi bashaka guhunganya umutekano igihugu cy'u Rwanda. Ku ruhande rwa Congo, Burundi n'ufatanye ibikorwa w'ingenzi. Ku ruhande rwa Leta Zunze za Amerika, Burundi nuko kw'iburyo kwa Amerika mu gukurikirana uburyo inzira y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro igomba kugenda. Hari bagomba kubona muri Congo n'abagomba kubona mu gihugu cy'u Burundi. Byumvikana ko rero Burundi utabwirengagiza muri kino kibazo mu buryo bworoshye, wishaka cyangwa utabishaka. Gusa kuba bano batatu baraganiriye hejuru ya 90% ukurikije aya mashusho cyangwa se uko bagaragara, nuko Tshisekedi na Ndayishimiye bahataga ikibazo Barros cy'uburyo ikibazo cyo muri Congo Leta Zunze za Amerika iri gutinda kugikemura. Nyamara bari babijeje ko ukwezi kwa gatandatu kutazasiga ikibazo cyo muri Congo kidakemutse. Ariko wareba kuri calendrier yawe ugasanga amezi atageze kuri 2 atarenza 2 ni yategerejwe kugira ngo ukwezi kwa gatandatu kwituremo. Ibi rero bikagaragaza neza cyane ko ngo Leta Zunze za Amerika zaba zirimo gutinza uruhare rwazo mu kurangiza ikibazo cy'umurasizwe bwa Congo, mu kurangiza ikibazo cya M23 bongeraho n'u Rwanda, kugira ngo Congo iboneke itekanye, kandi ko Leta Zunze za Amerika zishyize mu bikorwa ibyo ziyemeje mu kurangiza kino kibazo gikomeje kuba ingorabahizi muri Sezibwa bwa Republika Demokarasi ya Congo. Niba nta gihindutse rero, Mossad Barros, Tshisekedi Chilombo na Ndayishimiye mbashobora kuzahura cyangwa se kugira ibyo baganiraho aba imbona nkubone cyangwa se buryo ikoranabuhanga nk'igikomeza cy'ibyo baganiriye i Antalya muri Turukiya. Uriye kuri presidence ya Leta ya Congo, ayo magambo bayishyizeho umuhuro ndetse n'amafoto agaragaza Tshisekedi, Barros ndetse na Neva baganirira i Antalya hariya muri Turukiya. Ibyo tubivuyeho rero, ahubwo tugaruke kuri iki ngiki ngo Congo yabirimo gutegura intambara mu bundi buryo, mu gihe Congo urande rumwe irimo kushaka inza diplomasi yarangiza iki kibazo cyangwa se inza diplomasi yo kurangiza intambara. Congo ngo yaba irimo gutegura uburyo bwo gutegura umurwano ukomeye cyangwa se uburyo bwo guhangana budasanzwe na M23 ariko afatanije na FDLR. Amakuru yagiye atangazwa inshuro nyinshi yavuze ko Leta ya Congo iri gutegura abasirikari, kandi ibyo genda bitwagiye tubona n'amashusho n'amafoto baba abanya-Israeli baba ndetse n'abafaransa bagaragaza batoza ingabo za FARDC. Mu magambo bagiye babwirwa inshuro nyinshi babwirwaga ko bagomba kujya kurwana kandi bagatsinda intambara u Rwanda nawe M23 ari bwo buryo rukumbi bwo kurandura ikibazo cyangwa se gusoza amakimbirane amaze igihe kinini ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi kandi bikaba byongera gushimangira cyane uburyo Leta ya Congo cyangwa se umutwe wa M23 uhagurukiwe na Leta ya Congo kandi bumva ko bagomba kurandura ikiza n'ikibi. Byumve gutya, Leta ya Congo itegura abakomanda bo mu ngabo bo mu bice by'ingabo zitandukanye vuga ngo za brigade zitandukanye bafite gahunda yo kujya kurwana muri Asirazuba. Mu rundi ruhande bari gukina diplomasi. Ibyo ubwabyo kubihuza bikagora cyane abantu kuzumva. Ubu rero muri Turukiya, Tshisekedi Chilombo yaritabiriye inama ya Antalya nkuko nabikubwiye, ariko ku ruhande rwe ajya kuganira na bwana Recep Tayyip Erdogan, perezida wa Turukiya. Uyu nguyu mu minsi ishize n'ubundi mu kwezi kwa 11 ku mwaka ushize basinyanye amasezerano mu bya gisirikari agena imikoranire bijyanye nyine no kuba Turkish Army cyangwa se igisirikare cya Turukiya n'igisirikare cya FARDC bagomba gusangira amakuru, ibikoresho n'ubuhanga bwo kubaka inganda zikora ibikoresho muri Congo. Mu muhuro wabo rero hejuru ya 70% ibyo baganiriyeho n'undi biri muri uwo muyo, kuko n'ubundi inama intego yabo nuko akajo heza cyane habereye kandi bakwirinda ibiba biza bitunguranye.
mu bintu rero bitungurana cyane muri politiki n'imyivumbagatanyo n'intambara ubukene wenda nibiza kurero kubyo Kongo ibona biri imbere y'ibindi bizose ni security n'umutekano kugana na etwani mu by'umutekano ni kuvuga ku bikoresho ni ukuvuga igomba kujya muri Kongo ndetse n'ubuhanga Turkish Army gisike cya Turkiya ishobora gutiza umurindi FARDC kugira ngo igisikere cyubatse gifite ubushobozi budasanzwe nizo benshi bahamanota cyane ko impande zaganiye gusa andi makuru akanemeza ko mu bundi mu biganiro byahuje noneho abadiplomate bo ku ruhande rwa Turkiya n'uruhande rwa leta Kongo banaganiye ku gukomeza kunoza ubufatanye mu buryo bwa diplomasi ubukungu ndetse n'uburyo bw'imifatanyirize mu kubaka isi itekanye birumvikana ko n'ubundi nabyo biri muri uwo mujyo nk'uko amakuru yashyizwe kuri X ya Presidence ya Minafet cyangwa se Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga ya Kongo yabivuze ikindi kandi kuri Presidence ya leta Kongo bakaba babigarutseho bigaragaza ko Turkiya bayibonyemo umufatanyabikorwa w'ingenzi cyane ugomba gutuma Kongo yongera kwiyubaka ikaba igihugu cy'igihangaje gikomerezwa kibamba mu isi nk'uko bo babyifuza. Tujye kuri ibi ngibi itangazo ryasohowe na leta Kongo rihuriweho hagati ya Kinshasa ndetse na M23 M23 nyuma y'ibiganiro byabereye mu Swiss. Itangazo ngiye kuri gusomera nayiryenekeje mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko kudyumvire hamwe. Itangazo rihura hagati ya bahagarariye guverinoma ya Province Kongo n'umuryango umwe bw'abaturage wa Congo River Alliance cyangwa F23 kubijyanye n'amabwiriza agenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu no kwirinda ubutabera ishyirwa mu bikorwa by'uburyo bwawo kugenzura ihagarika ry'imirwano no kurekura imfungwa. Ya 18 Mata 2026 itangazo rikurikira ryatanzwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AF23 hamwe na leta ya Qatar, leta zimwe za Amerika, Repubulika ya Togo nk'umuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'Ubusuwisi nyuma y'inama zabaye ku ya 13 kugeza ku 17 Mata i Montreal cyangwa se i Montreal mu Busuwisi kubijyanye no gushyira mu bikorwa gahunda ya Doha yo gushyiraho amasezerano y'amahoro yuzuye. Kuva ku ya 13 kugeza ku ya 17 Mata abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Kongo RDC n'umuryango wa Alliance Fleuve Congo AF23 ndetse na leta zimwe za Amerika, leta ya Qatar, Repubulika ya Togo nk'umuhuzabikorwa w'umuryango umwe bwa Afurika, komisiyo y'umuryango umwe bwa Afurika n'Ubusuwisi bahuriye Montreal mu Busuwisi kugira ngo baganire ku masezerano agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kurengera ubutabera. Kandi hakurikijwe ingingo z'amasezerano ya Doha yerekeye amasezerano y'amahoro asesuye hagati ya guverinoma ya Kongo na 23 AFC yasinyiwe Doha ku ya 15 Gushyingo mwaka wa 2025. Guverinoma ya Kongo na F23 bemeranije ku kamaro gakomeye ko gufasha abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo mu buryo burokora ubuzima bwabo kandi bateye intambwe igaragara mu gusoza amasezerano agenga uburyo bwo gufasha abaturage mu buryo buboroheye no kurengera ubutabera. Mu gihe cy'imishyikirano impande zombi zemeye kubahiriza inshingano zazo zose zishingiye ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi nk'uko bikurikizwa no kwita ku mahame shingiro y'itegeko rya Repubulika ya Kongo. Impande zombi zemeye kandi kwirinda igitero icyo ari cyo cyose, gusenya, gukuraho cyangwa se gutuma umutungo udashobora gukoreshwa w'ingenzi mu mibereho y'abaturage b'abasivili harimo ibiribwa hagenewe guhinga ibiribwa, imyaka, amatungo, aho amazi yo kunywa n'ahabikwa uvuga ngo ubuhunikiro n'ahakoreshwa mu kuhira, ibikorwa remezo, gutanga serivisi z'itumanaho n'ingufu ndetse n'ibitaro n'amashuri byose bikwiriye kubungabungwa. Impande zombi zemeye ko ubufasha bw'ugira neza burimo bugomba gukorwa ariko ntibagarukira gusa ku bikorwa na serivisi bijyanye no gutanga ibiribwa, ubuvuzi, amazi, isuku n'isukura, aho kuba no kwemerera ko kurinda abasivili bikomeza kuba ingenzi mu gihe cy'imirwano. Bavuga ko bikwiriye gukorwa neza, bavuga ko bikwiriye kwitabwaho cyane. Ikindi harimo ibikorwa byo kurinda birimo gukumira no gusubiza ihohoterwa, kurinda isubirwa ry'ihohoterwa ryabaho, ihohoterwa rikorerwa abasivili harimo abagore n'abana,
guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga arengera muntu n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi. Impande zombi kandi zemeye kubaha no kurinda abakora ibikorwa by'ubutabazi barimo abashinzwe ubufasha n'abagenerwabikorwa bo mu gace barimo gatuwemo, ndetse n'ibikoresho by'abakoreshwa cyangwa se bikoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi kugira ngo babashe gukora mu mutekano. Impande zombi zemeye kandi buri wese mu rwego rwe gukora ishoboka byose kugira ngo hirindwe ko inkunga y'ubutabazi yakwimurwa cyangwa se ngo isahurwe. Byongeye kandi biyemeje kutagira ingaruka ku buryo bukabije ku itoranwa ry'abatanga serivisi n'abagenerwabikorwa. Impande zombi zemeye kurinda igikorwa icyo cyo cyose kwirinda igikorwa cyose cyabangamira itangwa ry'ubufasha ku kiremwa muntu bushingiye ku mahame y'ubujyaneza mu turere twibasiriwe n'intambara. Impande zombi zemeye koroshya uburyo bwo kugera ku bikorwa by'ubutabazi byihuse nta mbogamizi mu mutekano kandi birambye, ndetse no korohereza urujya n'uruza rw'abakozi b'ubutabazi, ibicuruzwa na serivisi, harimo no gutanga ubufasha bw'ubutabazi hakurikijwe amahame shingiro ku baturage babukeneye, hashingiwe kandi ku byo bakeneye byigenga. Nta vangura rishingiye ku idini, umuryango, imibereho, aho batuye, ibitekerezo bya politike cyangwa se imyizerere, cyangwa kuba umwe mu bagize ubwoko ubu n'ubu, umuco cyangwa se indimi zivugwa mu turere twagizwemo ingaruka n'amakimbirane. Impande zombi kandi zemeye koroshya inzira no kwemerera urujya n'uruza rw'abakozi b'ubutabazi, ibicuruzwa ndetse n'imodoka z'ubutabazi. Impande zombi zemeye kubarinda no koroshya itangwa rya serivisi z'ingenzi ku baturage b'abasivili. Impande zombi zemera gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma serivisi zoherezwa abaturage zigerwaho. Impande zombi kandi zemeye ko mu gihe bashyira mu bikorwa izi ngamba byagira ingaruka ku bikorwa by'ibanze by'imibereho myiza y'abaturage, ko bigomba kwita kandi ku ngaruka z'ubugiraneza ku baturage gusa uburyo bushoboka bwose kandi mu gihe gito gishoboka. Impande zemeye gutanga ubuvuzi n'ubufasha busabwa n'imimerere y'abakomeretse n'abarwayi, harimo no gufata ingamba zose zishoboka zo gushakisha, gukusanya no kwimura bakomeretse kubajyana kwa muganga kugira ngo ibyo bigerweho. Impande ziyemeje koroshya uburyo bwo gutwara ibikoresho by'ubuvuzi n'ibindi bikoresho. Inkunga y'ubutabazi itangwa n'imiryango itagira aho ibogamiye mu gufasha mu mikorere y'ibigo nderabuzima n'ibindi bigo by'ubuvuzi mu turere twagizweho ingaruka n'intambara. Uretse iyi mihigo, impande zombi ku bufatanye n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari yashyigikiye zasinye amasezerano y'ubwumvikane ashyira mu bikorwa uburyo bwa Expanded Joint Verification Mechanism Plus AGVM Plus. Gushyira mu bikorwa AGVM Plus bituma urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura guhagarika intambara CVM rwashyizwe mu masezerano ya Doha rutangira gukora ibikorwa byo gukurikirana ndetse no kugenzura ndetse no gutanga raporo kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara burundu hagati y'impande zombi. Impande zombi za ICGLR kandi bagaragaje ubushake bwabo bwo gutangiza ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura CVM mu cyumweru kimwe kiri imbere. Byashobotse kandi kubera inkunga y'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye ushinzwe gutuza ingabo muri Congo yasikudana amahoro n'umutekano muri Congo MONUSCO. Impande zombi zemeye kandi kurekura imfungwa mu minsi 10 hakurikijwe uburyo bwo kurekura imfungwa bwashyizweho mu mukono wa 14 Nzeri 2025 kugira ngo hubakwe icyizere. Impande zombi zishimiye CRC cyangwa se CCR waruje kuba yaratanze urutonde rw'imfungwa hakurikijwe inzira zashyizweho. Impande zombi kandi zemeye gukomeza umuvuduko w'inzira y'amahoro no gukomeza kubaka intambwe imaze guterwa mu bijyanye n'amasezerano agenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu no kurengera ubutabera, mu gihe hihutishwa ibiganiro ku masezerano asigaye, harimo no gutanga ibitekerezo ku migambi ifatika y'intambwe zikurikira ku bashinzwe kuyakemura. Guverinoma ya Congo na FC23 barashimira leta ya Qatar, Leta Zunze za Amerika, Ubusuwisi, Repubulika ya Togo, Komisiyo y'Umuryango Ubumwe bwa Afurika, Umuryango w'Abibumbye cyane cyane binyuze muri MONUSCO ubw'inkunga yabo idahwema mu guteza imbere amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Congo no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Iryo ni itangazo rihuriwe hagati ya FARDC ya Congo na FC23 ku bijyanye no guhagarika imirwano cyangwa se byabera ibiganiro zaberaga mu Busuwisi Montreal. Gusa hari ibintu bitatu ugomba gutekereza cyangwa se ugomba kumenya kuri iri tangazo ryashyizwe hanze. Icyambere nukuba M23 igiye gukomeza ko mu bice igenzura nta kuvamo kugeza igihe nyine iyi amasezerano ashyiriwe mu bikorwa hanyuma gagira ibindi bapanga. Icya kabiri nukuba hari gahunda ikomeye cyane ihuriweho yo gutuma intambara ihagarikwa ngo nta kongera kurwana kugomba kubaho. Icya gatatu nukuba uyu mutwe wa IGVM
ugiye gutangira gukurikirana ibikorwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haribazwa rero niba ibingibi byemeranijwe bigiye gutuma amahoro n'umutekano biboneka nk'uko byemejwe. Nanjye nti reka tugereze iminsi iri imbere. Ndabashimiye, mugubwe neza, imigisha, amahoro n'amahirwe bibe kuri mwebwe.